This law poses for the survival of Tibetan identity, including Tibetan's cultural Gyana rights shungi and tembe rights chewe to live miri free. tunji yardun kuibi ki chim seya di dawa dunbe tsaba chigi ninga ngoy sulakda chigi yori. Chim di pimi topdan tango rikshun che le tamza tang zeshi ki gyur ki si ju bebe che do yinba ngunzin ki china nyi ne gyonju che shindu. 民族团结是标个点可的。 Shido chunya chebi na gyana shungi pyo duyu kamsum na lo la chim di kor la chondu gongcho che ya re lobchong zendru zuya so ki linggu nama jik beshin yuwe chune pecha shabi na pyo rangyong chongi sagu na lo la ya lekhun tang lobcha gwenpa mangcho ki chwe la chida che je pyo ki rikshon dige ina gyana ki ringne sewe kongsu gyurgyu tang gyage kyobi che ya di shuk chiru tang yuwe le tun beshin du la ya amdo kuile chashabi nele lobjun zende zuya re ani dokre seya ki ruha zuje ani chida chigu yobre yang kam gi yushu kuile nangchin thang chuma leb ki gombe chajun la ani zenshi ki gyage thang ni chimdi lobjun chiju ya re thana gyana gi gelu ta ju ya thang geda jingzu ki jengga dambe ni ju du la ya kam ga zi kuile chashane mangcho da lechi chi gel ni wa zenshi ki lobjun chiju ya thang ser de kuile chashabi na chimdi lunzin chejuya ki nesudinde tuensha. Yang pyo nang lo shoken ki pyumi songya la gyana shung ki ani sacho kangsa marsho ki jesu zhang gugu yob tang marsho ki kala ngen gugu yob so ki chida tang lop su bebe chune sunang tang lusab chishin du la yang pyo ki geyi tang chulu la tamza ki gyamiri ki dawa zenshi ki lop su tenggu yob de loham nang ken yungi. Yang tari nyamzhe geso ki zhomi topdan lenzo ki chongdo ting chukchu rinib di to la geji pedun lingun kang ki shudu le chi be soya la chim di pimi ngo tang ne samchu dunya ki topdan la nyinga che shin yu ba sonje geji jiso ne ani tonan gu yu be bu na sha 당내 신야 다와 주베서 줍든 기닌가 차샤비 내래 아니 직지든 계급 당 오스트레일리아리 캐나다 당 인유제 기 유주 아니 팀사버데 심접 유버 송샤라 대신 음르게 최소기 투미소 내이네 팀디 벼미리 개굴기 시주직 임바 문진기 캐나숑르 견주 당 심섭난 개 망보도